Sad živim samo na malo soka, ono i sunce energiji, prani, kosmičku energiju, meni je fantastično. Čovek koji živi od sunca, čovek koji upija sunčevu energiju, sunčani čovek, kaže da se bavi jogom nad svim jogama, solarnom jogom. Sun gazing je praksa koja se radi samo jedan put u životu. Znači vi kada dođete do tih 15 minuta unazad, završili ste. Postavite solarni čip. Miroslav Kiš već 3 godine ne jede čvrstu hranu, voće, povrće. Od nove godine kaže da ne pije ni vodu, čaj, ni kafu. Samo pije guste sokove. On je sun gazer ili gledač u sunce. A naime, kad sam čuo i da se živi, a da se ne mora jesti, za mene je to bilo, znači, ono odmah, da, okej, super, znači, slažem se sa mojom verom, fantastično. Isus je rekao u jednom delu ne živi čovjek o samome hlebu, nego o svakoj reči koja izlazi iz usta Božih, a ta reč je upravo ta kosmička prana i kosmička energija koja nas hrane. Sun gazing je staro učenje koje je pre 13 godina obnovio Indijac Hire Ratan Manek. On 13 godina ne jede. NASA ga je nedeljama proučavala i ništa nisu objasnili. Miroslav ili Mikan kaže za sebe da je srpski prosvetitelj, Božji čovek, kako ga nazivaju sledbenici. Posle 3 godine ne uzimam hranu, ne jedem ništa, znači ako ja ne želim, a ne želim, znači imam izbor, po prvi put u životu imam svoj izbor. Tibor je Mikanov prijatelj, uz njega je i on počeo da gleda u sunce. Tvrdi da je tako izlečio reumu. I gledanjem samo da me to prestane. To mi je bilo da me ništa ne boli. Znači nisam tražio nešto, nek samo da nemam bolove. I bolovi posle 15 minuta gledanja u sunce su nestali. Od početka je verovao, u suprotnom ne treba ni raditi. Uvek sam voleo sunčan dan. Mislim, sama ta pomisao na sunce, raspoloženje, radost, znači vedrina i život znači. Ali tako, da nema sunca ne bi bilo ni života. Bavljenje solarnom jogom je jednostavno. Nađete zemlju bez trave, izujete se i gledate u sunce. Prvi dan gledate 10 sekundi, u to izlazeće ili zalazeće sunce, drugi dan 20 sekundi, treći dan 30 i tako dalje do 45 minuta gledanja. Za 270 dana završite svoju terapiju za ceo život. Posle smanjujete svakog dana po minut gledanja u sunce, dok ne dođete do 15 minuta. Gledanjem u sunce luče se određeni hormoni. Hormon sreće, serotonin i spinalne železdilije epifize preko dana, a noću hormon melatonin ili hormon besmrtnosti. Isto tako, znači, se nakon toga luči hormon dopamin i onda nakon toga i spiritoni molekula, odnosno DMT, kako ga danas nauka naziva. Kad dođe u radnju, Mikan samo razgleda i skuplja energiju pogledom. Kada pogledam, na primjer, ovaj šećer, bilo što jednostavno ja samo pokupim energiju ili, na primjer, tamo one prerađevine, ali ja nemam potrebe uopšte da unosim tu hranu u sebe. On kupuje samo sokove, ni to ne bi, već samo zbog ukusa. Zato je za 3 godine smršao 30 kilograma. Priča da je smanjio dioptriju, izlečio telo i dušu. To je sve zbog hormona, kako tvrdi, melatonina. On daje gorivo našim ćelijama za rad, obnavlja naše ćelije, znači obnavlja naše telo u potpunosti. I otprilike kada dođete na 30 minuta sun gazinga, znači to bude oko negde 6 do 7 meseci, jednostavno vaše telo izleči sve svoje bolesti, a nove bolesti više ne napadaju vaše telo. Za razliku od Mikana, Tibor jede, ali manje nego pre. Umesto obične vode pije solarnu. Ona se sipa, znači čaj smuša obična, sipa se u flašu i ostavimo na sunce 5 do 8 sati. Isto tako mora biti na zemljanoj površini, ne sme biti trava. Ova voda pomaže i kućnim ljubimcima. Eto, maca kad ima malo alergije, onda samo uzmemo tako pa malo. Oči je pomaze, ništa da nije.
Solarna joga ima svoje dobrobiti. Mikan ih deli u 3 faze. Za prvih 15 minuta nestaju svi psihički problemi, u drugoj fazi nestaju sve vaše bolesti, a poslednjih 15 od vas će napraviti duhovnog čoveka. Gde vi jednostavno unosite manje hrane već tu, radi toga koliko ste energije uneli u svoje telo, imate višu svest, imate mnogo više obzirnosti prema drugim ljudima, gledate na druge ljude, niste opredeljeni prema sebi, nego i prema drugima. Također znači, imate svest o planeti Zemlji. Dakle, ako želite da postanete sungejzer, jedino što treba da uradite je stanete, kako smo rekli, bosi na zemlju ako možete, gledate direktno očima, bez naočara, bez očeva u sunce i posle vaše, znači tih prvih 10 sekundi, jednostavno namestite pre toga tajmer i uživate u suncu. Nakon toga obavezno jeste da držite oči zatvorene jedno vreme. Tako da, izvolite, hranite se i lečite se. i prepustite se čarima sunca. Ne oduzima mnogo vremena, ni novca, samo treba da se izujete i da gledate, mislite pozitivno i čekate koje ćete prednosti vi dobiti.